Ngumbau Situ. Musiaisia otondo na kwa dhite wake elimu vitu tukethiwa na kengi Joel Kyatha wa Mbaluka twende na kumana ukumba wake na udhukumi wake na meala winamo nthini wa utongoi isani ya vika twende na kilungu changu Ngumbau Situ kila yote wete waninye Veronica Siombua nthini wa TV ya kuya Mutongoi TV ngwatani ya mukamba ndikuya na otu atie YouTube ta Mutongoi TV official na Facebook Mutongoi TV, Instagram ni Mutongoi TV _ na ingine otu umeotuma ni mukuvie kwa namba ya ile 395 ingine omba tiye ta Veronica Siombua wili ndio dhoche tukavikie kutambania mwe ngina mwiso wa kilungu kitu. Joel ti mubiano ndo akuthocha ingindini wa usi wako ndolikanya musia isa wita wata na umete ba ni asante kwethe wengine enu kwa mazilento wa wakili Kyatha Mbaluka kuma Masinga sub county location ya Kithioko utoi wa Musingi county ya Masaku ndithukumea ilobi Bruce House tama head office obisi wa Mbaluka and company advocates tondo na mwelezia binda ingine thana mobisi oisioni mbinge cia ba Kenya Tagarisa Nakuru Thika Masaku Mwingi Matu na Kitui. Nande Joel tu mwakileli watu elesi uloke wa waku na udhukumi waku ndu wethieto William kwithwa wi mwiki wa kanisa wa Katoliki mwiki waku no thima wa muno kana kwithwa wi mwiki ni tha na conflict ndini wa udhukumi waku kwithwa wi Musili wa Makoani kwa bindane yeju na mwelesi lenga kana udhukumi wako munene kwithwa wi financial management according to my masters degree kite neither muno ndithukumea financial institutions perfection of securities na june kitu chenda a high sense of discipline na integrity kwa payitha conflict kwa yu katikati wa wea wakwa na mwekeo wakwa ni mu Katoliki ni mu Kristo mwithianu nenda ugo nenda kwatewa kwa meo ya onthe na yu ila tuthukuma wea witu wa ku perfect securities department nanga mito ofisini kwakwa itwenda ugu titumia ithangu fake katuitumia title fake for example kwa bengi nange mundu loan title itebo ito verify yakwa lance kama kichwa kila kindu ni genuine tumeke ashwa ethani ngali tu sign ya mundu athi bengi yako sembesa itwa miona itumeke ashwa ethani value ya wetu ya ngali kana ya munda kana ya numba ni yawo tuyitikila conflict kana tuyitikila ubungu indi nenesi ko department inge katika ofisi wakwa maokili methame abineku ila makwata Makoani ma client ukwasia nenda mundeteba ene na kimani na ngali ya mundu na mumezi ngali nanzi kata anenda utethewa withi ndino bomuno kandi netha na uibi munene nezi katika criminal law division saa ingine kwitha conflict ugathia mundu no nethiwe na kindu cha mundu osete na wakuoketa wakili omutete kila wika ibindani yu mundu ndwaile ona kukengana ni waile ku make sure kana wati ya meao undu ikwasia na etha no kitawa mutethia wa mutethia kwa kumu encourage aite mitigation kana kiyo kotini chaku anewe uibi mulelu kana aekewe kana anewe chobo chanza conflict nilika muno ila wenda ukengane kana utethesi mundu aume ekite makosa na iwe na makosa na bandu ba kukoleza koti ulogo ni mandhanzi anzio ya kumutethia uyambe umwe mule mwana ngekwani moja faili kotine faili yebithwe ikwani etie mwitize Makoani zasio kwa mawakili wako nao practice na tiosio kwa ithieta nyeta nemo Kristo ofisini wako ndite kila sia wakili yoyote aendesi ubungu kana ateresi mundu wikite nai kubetukana na meao twenda kumatethia kwislamia one meao nenga na otumbe bilia ya asia webi nikendetha ne makosa wekie unawe mwana either uibe mundu la wako seiye yani wako eke kana etha nombaka wobwe koti unenge chobo kelelu mundu wa mitigation kana kiyo chako koti yona ni weki uibi muyano ku tutethe ya sia mundu
twatemeo na muno kindu chambe kila kisio nundu wa wathima ona wa wikundi no ilo make sure mundu wako saiwe ndanasya ndanati wa yia ko ukristo wakwa na ukristo witu twikala tukwite na twitikila with the conflict tuona ve conflict nitumia thuke ya kwanza ya mbailu ya ku make sure kana itonia mundu wako sie ambe kuthi kumina na nola wako saiye with ndanati wa yia ndanati wana kira ni wamba mweke ambe tuzo kwambia kuna na koti mweke twile kukala tukaikuonga judge mundu alekwe ula wewe mundu kana nawe ekiwa mundu akena yate mwewe nake ani wanaka ekea mundu usu onakwanga ini makosa ko mweke witu witha wimbe sasi on there indi itutumia provisions ila sia meo si unengane mwana wa mundu atethewe okatekate wa makosa la wikite ondu Biblia yasia iwana na musikata wa kuweta wabikiti kolokoloni ndakese kutuma wabo miaka mingi kuwe tutumia meo leto na katutethi mundu tutakweta conflict na our conscience kana our beliefs na Christian faith ela kwa threats kana challenges ndeni wawe waku udiliana siwata bona bika bandu ukethe we no to threatening kila kitha kikisoni kuwa burden na kuya mwene ndu utona na kutunga mbeza siene kana etha no thukumite ko bika bandu bya nona mukaibanya mpaka bala thukumite na uyumweleza kila chago na uyumutungia ndo syake akamande mundu ungi kana akone ulama zikaranite maile yanwe tukamuthingisie muno kindu kitatoneka kana mukenge undu uteika kana wiki kindu kiotula miao kana kiotuma witha Biblia ukosete kwa ngai mbali na kwithwa we Musili musio wa Makoani pe maundu angi wika okay nini thabia salani nina investments mbingine na company bakwe itatoka na ina ninye chairman wa Kanini Holdings ninye chairman wa Metropolitan Group of Companies na katika ikundisu ni investments portfolio mbinge si kama ndo mengi supplies marketing security na real estate construction ko netweka biashara through companies yakwa ni dhani ungamebe sala mbinge through companies yakwa actually nusu ya mwana wako tumeka biashara ni yakwa mbinge udhukumiwa kwa meo itokuwa nusu mwana wako nusu lengi ndumea diungamia companies yako ndo siende ndo ni dhani chairman ni appointed directors na adhukumi ndini wa kiwanza cha asilima Makoani tuona Makoani maingi maikala ibinda ya sendeni wa koti na muno Makoani ala mandu ala mesikie na mabwata mena mali lakini kwani ya mwene ndi wa kawaida ethi ani yakalato kana bala bate kubinewa muno wisile cha ukiukia penianiki na batona kwi kwatokethia ikwani otondo Musili munene wa Makoani Martha Koome ukuende na pendekeza Makoani ukethia maine kala muno ndini wa koti na ala manini mabikia kumini wandini kana ndu mambe ya kunenania matanesa kubika ndini wa koti wona batona yuko atokethia Makoani maiwe kala muno ndini wa koti utaumia utwi ne kwatia kindu kama kieta thina katika uzili wa Makoani ni mundu kutwae kwani kotini ateta yari kana ateta tena ukosi kana mundu kwenda kuitetea kotini atena defense kana tena ndo akuitetea wese makosa ikwani zile wani mundu ile either lolo ye kotini atwaye ata advice iwe nesa atemweleze nesa kila kiende kana wakili wake mpaka thameta yari kuikoti na kusila kana kwani ikasele wani ula usikatitwe kwitha anangeta ukili kwani amutete na ndeno ndo wasia ndena defense ekita kuselesia utwi nikananda kaumia na yu chunjo kithaki kithuku kila kitona kumbe kwamba kwa ilia uthukumi wa usili wa Makoani ni kwitha na judicial officers na lawyers mena integrity na umukia ngai mamenda kweka ugo nundu wona mundula ukunengete uya kana client atesie kwani malata tu nikenda mumesia mundu longi nikenda mundu longi ande no selewa kuibwa kila utaite nikenda na chuko na mnono insurance nikenda mbesa ila mundu ula wakosewe kana waetiwe mundu kana waendie au mia accidentini aibwate theke iselewe ni waile kulea na uku sukumisa utesie kwani na make sure kwani niendea ni unfortunate kwithia kana maokili ainge methama kwete ma insurance ibe maokili lama somete na department ya
kutetea alama akosa na kutetea insurance sikaibe na ni matwatwa nangia ta example ibinda muno ila tusila Makoani ma andwala maomeye malelone ukethia maitu no no atulikile ku no kuniwe x-ray akuye mathangumi yake 10 na kendo ithi kotini no nathi physiotherapy no natumia mbesa na ngalila ya muomeisia the insurance yetawa Lakestar kana yetawa Blue Shield na insurance izu mwoka maya wakili thi kotini utesie kwani utesie mpaka ila kampuni yitu ye bingwa kana tuikaibe na wakili yosa uyosu either morally repugnant na ni kwasia kwa integrity kutuma ndo mata azima tikilama ya mwe tasu na we wakili wa mondola wa umewelelone whether uili kotini ukatatea kwani ya kwisonga nambe uyo yo mothe nosu mwana wa insurance ula ilo kosile kwani ya ngali ndeko ila ingi maidi maitu ma excuse ingi ndeleba wa ngali la atwaitwe la yakonganie ndeko no waiye ila ingi moidi moye mema nda excuse ingi ndakitale uitwa insurance baguze kama mundu none wa umeye ndeko eto ku ya court Situ sio ngame farm ethai batoneka kwa nondo sio tabani munene wa asilima Makoani si make sure Makoani maina ategwa muno nondo metegwa ne kubithania na kwenda kumbika ugo ndo kaumile muna Makoani matewene alama sikate tumayenda kubithania ula ugo mundu nake atwaye kwa court ni tayari yikala atwe na ayamwe yikuyetheka eyumba nyingi kuzila ingi ethe tayari kuunga kwata mwana wa kuungamia majaji to make sure baye kwani inatewa more than katatu payiko na mina mwaka kotini na koti cia bingwa kuma saa 1 mpaka saa 12 izile Makoani na ethe batona kazi bingwa wa thanthatu nondo anduma utwai wa ngali anduma biasala maithomwa mathukuma mpaka thanthatu nondo makwatwa mpaka wa thanthatu na meleka la seli mpaka mandi metele koti cia bingwa matuku 5 kwa chuma koti cia bingwa matuku mainga ngethe batoneka na majaji mayome gatese Makoani more than katatu tamwao withia yumundu aitesia ngini bandu bake ilangi kwetheka kana langi ukatwiwa onote bonondu menda makeke wino obungwa kutesia umunde mailia kweto unimusikalelia kuka unimwene ngale onda koke withia insurance nisi atumia nae na uweza kuiwa utizitie kwani mala nana ile insurance ni abingu yake mwaitu nomeye watulikile mongo ethina wheelchair wewe acheba kingi muno Makoani asio mwana oto kwasia eto kwenda andu mena integrity metha bema ofisini ano metha makwete sindo imwe na metha bena Makoani ano nikenda withie Makoani ni mathi na metoke ni mazilo kwatia na ugo na mawakili mayako kalata kutwa Makoani kotini mateno kosi ona kotini rozie kaze hizi na kosi tuiye tekela kuyambe kala ukethia yi katika list ya uselese Makoani asante musese akitu kwate utandithia nitusiokeria mituki na ni tusiokeria tukitha timana mivango ila Joel Kyatha wa Mbaluka winayo kwa andu mama saku Ngumbau Situ Ngumbau Situ